Excited na? Wow, excited? Kanima oh. Kanang sige circle. Kana imo ha? Oh. Sige. Gani, ala kadlok ba no? Dili ko na kamo lang. Ana una oh. Ha? Lagi ko ko. Dili lang ko. Atay ka kuya. Hurry! The big show is ready to start. Fathers and mothers, boys and girls, young and old, are all going to see the circus. No! It's so scary! It's so scary! I'm so scared! So scared, nak no! Hadlok kayo? Ito si kuya. Naman, nalapay. Ganun ni anak ko dito ni. Anak juga taman. Tumayan, anak ko. Relax ko eh. Ay, mga malapay na mamatay naman. Mamatay naman eh. Ay, mama, ulit ako. Mamatay na ko eh. Si Dwayne na pod mag-ride sa Mary Rose. Kuya, hudlog kay ka kuya. Ano na dili? Pagkauman. Pin, ayos din, ayos. Ay! My God. Akong pinaka-hate na ride sa Tanan Earth. Nakasakay dyan ko tungod kay Dwayne kay gusto dyan siya masakay. Nak, paggunit nak. Duha ka kamot nak. Nak. Paggunit nak. Lord God, Lord God, Lord God. My God. My God. Wala ka nahadlok. Dwayne, wala lagi ka nahadlok, Dwayne. My God! Tama na! Hadlok. Dili hadlok na. Agan. Gunit mo tarong. Nanggunit mo tarong. Gusto ka na? Ikaw kuya, gusto ka na? Okay.